Itimurano hiu ni ciirigite kwiyumiria gatagati-ini ka maabitha a borithi ene matatu na onjoria mwena wa Thika, borithi makimahamurithia kihaaro-ini kiria thirikari ya kaunti ya Kiambu igituite thitinji njeru. Indi riu kurumirira gikaro kia mwanya na anyitite mihoro-ini uyu ari o thirikari ya kaunti, maabitha ruhonge rwa Posta, ministry ya mitambo na ukinyaniria gatagati-ini kangi, miena ino ni ikinyanirie kunina ndugamano ici. Ruhonge rwa Posta rugitikira gukomborithia migunda ino wa Thika, Kiambu, Gatundu kuri kaunti. Kiwanja giki giothe riu gigukorwo ki moko-ini ma county government ya Kiambu. Akiaria na aruti a wira a matatu hamwe na onjoria thitinji-ini njeru ya makongeni muthi wa ira, governor wa Kiambu Ferdinand Waititu haugite ni maiguanire na urugamiriri wa Posta gukomborithia migunda mwena wa makongeni Thika, Kiambu na Gatundu. Ndeto iria canjamurite onjoria na ahuthuria a matatu makiuga ukui ni ukuhutha. Nimefurahi sana kwa vile tumepewa hii kiwanja. Sasa hata vile tulikuwa tunafunga barabara, mabasi itakuwa inafunga barabara juu tuna space nzuri ya kubebea abiria. Waititu augite grimiti ino igukinyanagirio umuthi na migunda ino yothe igutuo thitinji cia matatu na ibanda cia onjoria. Na gigukorwo giri kia bus park, bathi cia na matatu na tukutuku na boda boda cia itura riri ria mwena uyu wa Kameno Ward na Thika na Garissa Road, na gigukorwo bado kiri kia huria biashara aya nini muhatikano barabara-ini nene ya Thika guthie Garissa ni utanyitwo kunyihanyiha riria thitinji ino ikwambiriria kuhuthika. Ngiribotera Inooro TV, rito riakwa ni Julius Karithi wa Munene.